mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rumaze gukatira Madame Yvonne Damange Ibyamugwiza imyaka 15 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 2. Mu Rwanda kandi isaa 10 ku isaha yo muri icyo gihugu urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara usaba ko cyamunara kugurisha hoteli yabo ihagarara. Nuko byavuzwe mwiburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Koje Bank yandikiye umuryango wa Rwigara yubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho kuko dufite impapuro banke yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa. Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Koje Bank na Janvier Rwagatare wunganira PTC murabumva mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Fidèle Niyongabo. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ubufaransa busaba umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus gushira mu ngiro umuhango wiwe wo kugwanya mabi afatiye ku gitsina akorerwa abapfasoni n'abigeme. Ni nyuma y'uko umugwi wigenga w'abagiritozo usanze abakozi b'iryo shira hamwe bagirizwa ayo mabi mu gihe bariko bagwanya ikiza ca Ebola muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Raporo y'uwo mugwi washizweho n'ishira hamwe OMS yatangaje ku munsi wa kabiri ko basanze abantu barenga 80 bagirizwa ko bakoreye amabi afatiye ku gitsina abapfasoni n'abigeme mu gihe wemeje ko abantu 21 muri bo bakorera OMS igihe ikiza ca Ebola caduka muri Kongo. Marike Kulibali ari mu mugwi wasohoye iyo raporo avuga ko itohoza abakoze ryasanze habaye ubwoko bw'ivyagirizo 9 byo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar vyafatiye ibihano abantu 7 kubera bafashe mu Hezbollah mu kigobe c'abarabu. Ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwatangaje ku munsi wa gatatu ko abanyakatar ari Reda Al-Banai, Ali Reda Al-Kasabi, Larin na Abd Al-Muayyid Al-Banayare bari muri abo bandindwi bashizwe ku rutonde rw'abagira iterabwoba kubera bashigikiye umugwi Hezbollah mu kuwuha amafaranga canke ubundi buryo. Andrea Gaki umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika yagirije umugwi Hezbollah ko ugerageza gukoresha inzego mpuzamakungu z'amafaranga mu kwifashisha abanyemari bashigikiye ibikorwa vyawo vy'iterabwoba. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ab'igihugu ca Misiri baganiye ibibazo vyerekeye Israel n'abanyapalestina, Tunisia, Sudani hamwe n'ibindi bibazo. Perezida w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah al-Sisi n'abandi bategetsi bashimikiye ku vy'uko Perezida wa Amerika Joe Biden ashigikiye inyishu y'amareta abiri abana mu mahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umutegetsi akomeye wa Leta ya Amerika. Mu biganiro abaserukiye Amerika na Misiri basavye kandi ko ibwirizwa shingiro risubira kubahirizwa muri Tunisia. Baraganiye kandi vyerekeye gushigikira leta mfata kibanza muri Sudani. Umuhanuzi wa President Biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu Jake Sullivan yasubiye kumenyesha ko Amerika ishigikiye inyishu iciye mu biganiro ku bijanye n'urugomero rw'amazi rukomeye w'igihugu ca Ethiopia. Yatangaje kandi ko Amerika yumva impungenge z'igihugu ca Misiri ku vyerekeye amazi y'uruzi Nile gitegerezwa gukoresha. Urakoze Fidèle Niyongabo. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rumaze gukatira Madame Yvonne Damange Iryamugwiza imyaka 15 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 2 ararirwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'ibyaha akekwa ko yabikoreye ku muyoboro we wa YouTube. Urubanza rurabera i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ariyo. Eric Bagirubusa wiriweho? Wiriho neza Venuste Nshimiyimana. None umucamanza yahereye ku zihe ngingo ahamya icyaha Madame Yvonne Damange Iryamugwiza? Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga ndetse n'iby'iterabwoba, nakubwira ko Venuste Nshimiyimana ubu nibwo arangije gusoma icyemezo cy'urukiko ndetse mu rubanza rwa Madame Yvonne Damange Iryamugwiza yaregwagamo ibyaha 6 byo guteza imvururu cyangwa imidugaro mu Rwanda. Yashingiye rero ku ngingo nyinshi z'amategeko kuri buri cyaha. Ibyaha 6 byose nta na kimwe yigeze amugira inkwere, yavuze ko byose bimuhama, ariko nkakubwira ko ni ibyaha nk'uko wabibwiye abakurikira radio y'Ijwi ry'Amerika bikomoka ku magambo Madamu Damange Iryamugwiza yatangaje ku muyoboro wa YouTube. Amwe muri ayo yagiye agaruka cyane, aho yagiye avuga ko leta y'u Rwanda iyobowe n'agatsiko k'amabandi yibasira abarokotse jenoside, ndetse akavuga ko inzibutso za jenoside zimeze nka butiki, imibiri y'abarokotse jenoside iri mu nzibutso ngo ni nk'ibicuruzwa. Ibyo byose rero umucamanza yasenguye avuga ko bigize ibyaha ndetse biri no mu kiswe impurane mbonezabyaha n'impurane mbonezamugambi, ahita amukatira imyaka 15 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. None icyo cyaha Madame Damange Iryamugwiza yahamijwe n'urukiko gishobora kujuririrwa? Ibyo ni ibyaha bishobora kujuririrwa nk'uko bivuze cyangwa rubibajije, ariko nkibutsa ko nanone kuba yajurira ni kimwe no kuba ataraburanye n'ikindi. Madame Damange Iryamugwiza urubanza rwari rwategetswe ko rugomba kubera mu muhezo, ariko Madame Yvonne Damange yanze kwitabira iburanisha ndetse no banyamategeko be ntabwo bari bahari. No kuvuga ngo urubanza rwabaye nubwo rwari mu muhezo, ariko ntabwo yigeze yitabira iburanisha kuko yavugaga ngo inteko imuburanisha irabogamye, yashaka kuburanira ku karubanda. Nkakubwira ko amagambo yatangiye kuyavuga ku muyoboro wa YouTube yari yarise n'izina rye bitwaga Damange kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ndetse no kwa kabiri, ari nabwo yatabwaga muri yombi. Kugeza uyu munsi rero ubu tuvugana ndi ku rukiko, ntabwo ndamenya abamwunganira yaba Maître Felicien Gashema ndetse na Maître Brice Bikotwa niba baza kujurira ibyemezo by'urukiko bikubiyemo ibi bihano by'imyaka 15 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 30 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 6. Mukanya wavugaga yuko Damange yanze kwitaba urukiko kugira ngo aburane. Uyu munsi se igihe urukiko rwamukatiraga yarahari? Ndakumenyesha ko no rubanza nabonaga rwiganjemo abashinzwe umutekano bari no mu mpuzankano za polisi, ndetse nanjye umunyamakuru n'undi munyamakuru umwe ndetse n'inteko iburanisha. Nta bandi bantu bari bahari, yaba bamwunganira Damange we ari muri gereza ahafungiwe. Nakubwira ko muri rusange nuko nguko abumvaga urubanza twari tumeze. Eric Bagirubusa i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi nkwifurije akazi keza. Tukivuga ku butabera mu Rwanda, saa 10 ku isaha yo muri icyo gihugu, urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara usaba ko cyamunara kugurisha hoteli yabihagarara. Ibanki Cogebanque iratangaza ko uruganda rw'itabi PTC Premier Tobacco Company rwanya kwigendera Assinapol Rwigara ruyifitiye umwenda miliyoni hafi 500
mu mafaranga y'u Rwanda. Navuganye n'uwunganira iyi banki mu mategeko Maître Pierre Munyangabe, ntangira mubaza ingano y'umwenda koje banki ivuga ko ifitiwe n'umuryango wa Rwigara. Nk'uko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, koje banki yandikiye umuryango wa Rwigara yubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,928 n'amafaranga 199 niko ingano y'umwenda yanganaga mu kwezi kwa mbere. Ko rero mubizi n'ubundi zikabarwa, ariko uyu munsi ntabwo nababwira umwenda nyir'izina gutyo kuko ugenda wiyongera nko mu masezerano baba baragiranye barabyemeranyijweho. Ariko uyu munsi ndababwira situation yo mu kwezi kwa mbere, miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Iyo niyo situation yo mu kwezi kwa mbere, umwenda wa PTC wanganaga icyo gihe. Ubwo ni mu kwezi kwa mbere miliyoni hafi 500 umwenda PTC yari ifitiye koje banki. Aho ngaho ntabwo mwashyizeho inyungu zishobora kuba zariyongereyeho muri aya mezi 9 ashize? Ntabwo nazivuga, sinazimenya. None uwo mwenda wose wa miliyoni hafi 500 uturuka he? Icyo kibazo ntabwo turakiburana, n'ubu urubanza sinanarutegura rujyanye n'umwenda, ndacyari ku kibazo gusa kijyanye no guhagarikisha cyamunara basabye urukiko. Ibindi ubwo tuzategereza ahari igihe cyajya nikigera tuzabibasubiza. Murakoze cyane kutubwira ibyerekeranye n'uyu mwenda, kubera ko wa mugani w'Abanyarwanda ni hano ruzingiye, kubera ko tuvugana n'umuryango wa Rwigara, wa nyakwigendera Rwigara Assinapol, twabwiwe hano ku Ijwi ry'Amerika ko bafite ibimenyetso byerekana ko nta mwenda bafitiye banki. None ayo mafaranga miliyoni hafi 500 muvuga, kandi umuryango wa Rwigara uvuga ko ufite impapuro mwawandikiye muvuga ko nta mwenda ubarimo, none ayo miliyoni hafi 500 muvuga aturuka he? Nk'uko nabibabwiye, icyo kibazo tuzakiburana mu rubanza rw'imizi PTC yatanze, twaba twihanganizwa turetse kugira icyo tukivugaho. Ariko izo mpapuro nk'uwunganira koje banki, impapuro zigaragaza ko nta mwenda kwa Rwigara bafitiye koje banki murazifite? Ko nta mwenda? Oya, ntabwo ari byo. Ibyo byaravuzwe, kandi ngira ngo ejo icyo kibazo ko cyavuzwe mu iburanisha twakoze nacyo kizagira ngo hari icyo bazakivugaho, twakwihangana gato tugategereza icyemezo cy'umucamanza. Mwaba se mufite urupapuro rugaragaza ko PTC hari umwenda ifitiye koje banki? Ibyo rwose, izo mpapuro zose zirahari, ndetse nabo barazifite, bazishyikirijwe na banki, basanzwe banazifite. Maître Pierre Munyangabe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mukagira ibyo mubaza kugira ngo ibibazo bisobanuke neza kurushaho. Murakoze. Uwunganira mu mategeko umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara mu rubanza uburana na koje banki, Maître Janvier Rwagatare yabwiye Ijwi ry'Amerika ko afite impapuro zerekana ko koje banki yanditse ivuga ko nta mwenda PTC, uruganda rw'itabi rwa Rwigara, rufitiye iyo banki. Uwo mwenda niwo uzaburanwa muri fond. Ubwo rero urumva twaba tugiye kwanta amafond kandi tukiri mu mareferi. Maître yitwa Maître Pierre Munyangabe yambwiye ko umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye banki ungana na miliyoni 489 n'ibihumbi 928 n'N199. Uwo mwenda namwe murawuzi, mufite impapuro wanditseho? Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho kuko dufite impapuro banki yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa. Izo mpapuro murazifite? Turazifite. None se ko Maître Munyangabe ambwira ko izo mpapuro zigaragaza ko nta mwenda mufite, ko izo mpapuro zitabaho? Twe turazifite, ariko ku buryo mwazigaragariza umucamanza? Zakoje banki none ntitunazigaragaza ahubwo mu rukiko. None se Maître Rwagatare, ko nabajije Munyangabe akambwira ko uwo mwenda muwufite kandi ko batigeze na rimwe babandikira babwira ko nta mwenda
mubafitiye izo mpapuro mwazi ninde wazanditse ndo wazizeho umukono ni koje banke rwose ndazifite ku buryo wakoherereza n'ijwi rya Amerika kopi tukazibona ibyo nababwiye ko bizaba ariko ibi bitakiriho kuko icyo gihe tugiye kuburanira na Munyangawe noneho ku ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rirabafasha gusobanura ibintu uko biteye nkubwiye yuko nzifite Janvier Rwagatare ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika. Okay, merci. Nibutse ko umwanzo w'urukiko utegerejwe uyu munsi saa 10 ku isaha yo mu Rwanda. Ibi biganiro byombi by'aba banyamategeko wakoje banki n'uwa Rwigara mwabisanga kuri Facebook no ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abantu babiri bahitanywe na grenade mu ijoro ryakeye ejo ku mutumba wa Vugizo muri commune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, abandi bane barakomeretse. Ni inkuru ijwi ry'Amerika yabateguye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Inyuma y'indwi irenga habaye ibitero by'amagrenade mu mihinga itandukanye y'u Burundi ku mugoroba w'uyu wa kabiri nk'igihe cy'isaha 1:20 grenade yatewe ahakoraniye abantu benshi biturutse ku mishamirano nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'u Burundi. Abahaturiye bakavuga ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, bane barakomereka. Uwateye iyo grenade nawe yarahagaritswe n'igipolisi cyanyarutse gushika ku mutumba Vugizo. Ico gipolisi kikavuga ko ubu afungiye mu gashuka komisariya y'igipolisi muri zone Gatumba ku mvu z'amatohoza. Ivyo bitero vy'amagrenade bigize imisi biba mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi biriyamirizwa n'abatari bake, harimwo abanyepolitike bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Petero Karaveri Nahimana arongoye umugambwe Sawanya Frodebu n'umwe muri abo banyapolitike. Ivyo bitero rero bimeze gutyo ni ngombwa mugambwe Sawanya Frodebu tuvyiyamirize nk'uko twaba tubikora, noneho umuganga usaba Frode wihemera na gatoyi yuko naho ufise ibyo usaba muri politike ubicisha mu bintu by'amaraso. Leta nayo cane ico tuyisaba, leta nijejwe umutekano w'abanyagihugu n'igihugu, nibakore ibishoboka byose kugira ngo bakingire abanyagihugu n'igihugu. Eka no ku ruhande rwa Kodebu Iragi Ryandadaye bariyamiriza ivyo bitero vy'amagrenade ku Barundi bitekaniye. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe avuga ko ibihe vya none atari vyo gutera amagrenade, agasaba abayatera kubihagarika. Leta nayo igacungera umutekano w'abanyagihugu nk'uko uwarongoye uwo mugambwe Kodebu yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Turatera ivyatsi bene ivyo bitero usanga bihitana abenegihugu batekanye, mbere baba bari mu bikorwa vyabo za misi yose. Dufatira ngaho rero dusaba abakora bene ivyo bitero yuko bobihagarika, ko atakindi bizana keretse kuzana amaganya mu benegihugu n'amaganya mu gihugu cose. Ubugambwe Kodebu uranasaba leta yuko yogwiza inguvu zo gucungera abenegihugu, ukanaraba neza yuko abagize amakomite ajeje umutekano y'uko bose bariko bakora neza. Eka no ku ruhande rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yemewe na leta y'u Burundi, abayarongoye basanga gutera amagrenade ari ibikorwa vy'iterabwoba. Ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuhwe make mu mfunyapfunyo ni rimwe muri ayo mashirahamwe. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Penta Hayimana yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abantu bakora ubwo bubisha baba badatinya Imana. Twebwe muri maka abantu nk'abo tubafata yuko ari abantu by'ukuri batariko barabona two turaja gupfa gutera grenade hari abantu benshi ntuzi ko hatavuye mu tantine uwo muvukana, bivuga ikintu umutima bukoko bukoresha abantu bagifise umutima twovuga w'ubukoko. Nibaza yuko bibagira yuko buryo Burundi ari ubutunzi budasanzwe Imana yaduhaye. Kamutotera ubwa mbere turasaba leta nkuko ari nzeye kandi inkozi ikora igikorwa cyayo kugira ngo abantu bakoze ivyo bamenyekane, hama ndetse banahanwe kugira ngo n'uwundi abonereho yuko namakosa, kuko kudahana murabizi yuko abantu bashobora kubikira uko bishakira. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'umutekano buvuga kuri ivyo bitero by'amagrenade. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yabishuye ko
ubwo ubushikiranganje butekanya vuba inama kuri ico kibazo n'abegwa n'ikibazo c'umutekano w'igihugu. Abantu 9 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero vy'amagrenade, abandi 140 barakomereka mu ntara za Gitega, Bujumbura na meri ya Bujumbura. Mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bitwaje intwaro bashimuse abagore bane muri groupement ya Balala bari mu nzira bagana mu isoko rya Lusenda. Uvira Vedaste Ngabo. Aba bantu bari baremye isoko yo mu Rusenda bavuye mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire ya Bibogobogo. Bavuga yuko iryo shimutwa ryabereye aho bita kwa Runiya, ni mu birometero bigera kuri 4 uvuye mu nkambi y'Abarundi ya Rusenda. Abo bagore bashimuswe barimo abanyamurengekazi 3 n'umupfurerokazi umwe. Bikekwa ko bashimuswe n'abagwanyi b'abamayimayi. Mu gitondo abantu bari baremye mu isoko mu Rusenda bageze ahantu hitwa kwa Runiya bahura n'abamayimayi. Tutashoboye kumenya umubare wabo uko bangana, bafata abamama 4 n'abamama bo ku mugoroba w'epfo barabajana ubu bafite mu gihugu kabisa, kandi ko turavugana n'abo bagore bamwe muri bo. Abo bagore bari kubabwira ko bamerewe gute? Ntabwo borohewe kabisa, kuko barategeka uko bavuga, ubundi kandi ko baragirwa nabi. Urumva abantu batezwe mu gihuru. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu, Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu miryango y'abo bagore bashimuswe, batubwira yuko aba bashimuse batangiye kubasaba gutanga ikiguzi cy'amafaranga kugira ngo babarekure. Tukaganira bakatubwira ngo dutange amafaranga kugira ngo babarekure, kandi twayatanze babarekura. Bari gusaba angahe? Ibihumbi 10 z'idolari. Mwebwe muri kubaha angahe? Twabahaye 150 z'idolari. Gushimutwa kw'abo bagore biteye impungenge zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu Rusenda, kuko bashimutiwe hafi y'inkambi yazo. Igihe biraziye baba bavuye basanzwe babayeruwe mu mihana mu misozi ari kure cyane, kandi mugabe bikaza kuba ahantu hegereye kandi tukabona ko rero ga kuvana ahantu hasanzwe impunzi zikorera ubuzima bwa misi yose nko kurima reka n'ukorora, kuko ni ahantu hegereye ikigobe kuri urwo Rusenda, barimo imiceri, ahantu tugurira amatomati, ahantu turabona ko natwe nyene umutekano wacu twifashe neza. Umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya Tanganyika, Bwana Sami Imamu, yamaganye ishimutwa ry'aba bagore, asaba inzego zitandukanye za leta guhagurukira ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi bigaragara muri iyi segiteri ya Tanganyika. Ubuyobozi bwa gisirikare mu Rusenda buvuga yuko buri gukora amatohoza y'abo bantu bashimusa abo bagore kugira ngo babarekure. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma babashimuse bagasaba amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye muri utu turere twa Uvira na Fizi, kuko hari abo babura abantu bashimuta nyuma bakaza gusaba bene zo gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 3 by'amadolari kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda irasaba Papa Francisco gushyira nyakwigendera Rugamba Sipiriyani umugore we n'abana babo 7 bapfanye mu mwaka wa 1994 mu rwego rw'abahire ruganisha ku butagatifu. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Kuva mu mwaka wa 2015 nibwo umuryango wa Communauté de l'Emmanuel, umuryango wa Gikristo washinzwe na Rugamba Sipiriyani, watangije ibikorwa byo gusabira Rugamba Sipiriyani n'umugore we Mukansanga Dafroza kwinjizwa mu rwego rw'abahire n'abatagatifu. Bwana François Ngarambe mu batangije Communauté de l'Emmanuel ari kumwe na Rugamba, ari mu itsinda risabira Rugamba n'umuryango we kuzinjizwa mu rwego rw'abahire. Yadusobanurira ibyo bibanzeho. Abatangabuhamya bavuga ibyo bazi ku muntu, ariko noneho ibyo bavuze byagombye kugaragazwa n'impapuro izi n'izi. Niba yarabatijwe, niba yarubatse urugo, niki kigaragaza ko yubatse urugo, ariko mu mpapuro none komisiyo ya teolojiya rero yo igamije kureba ibitabo byose byasohotse y'umugaragu w'Imana, inyandiko zose zasohotse. Byarebaga cyane cyane Rugamba, nubwo ryari itsinda ryose, ariko inyandiko zasohotse zari za Rugamba Sipiriyani. Icyo tuzi nuko hagati aho haje kwiyongeramo abana muri 2018. Byajemo kuko twabonaga hari ikintu Kiliziya ikeneye ndetse n'isi kugaragaza ko ubutagatifu atari ikintu kireba gusa umuntu umwe cyangwa se babiri, ahubwo ari
duhamagarirwa kuba umuryango mutagatifu. François Ngarambe avuga ko ibikorwa bari bamaze n'imyaka 6 basabira Rugamba Cyprien n'umufasha we ndetse n'abana babo 7 bapfanye byose byakorewe muri diocese ya Kigali aho baguye. Umuyobozi wayo Cardinal Antoine Kambanda wari witabiriye umuhango wo gusoza iki gikorwa yavuze ko kuba iki cyiciro cya mbere kirangiye ari intambwe ikomeye kuri Kiliziya y'u Rwanda. Muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 cyari igihe cy'umwijima w'icuraburindi, umwijima w'urwango, umwijima w'amacakubiri, umwijima w'ubugomeramana, ku buryo bo nk'uko guhamya uko kwizera n'ukwemera muri ibyo bihe bikomeye bemera gupfira hamwe, tubonamo urumuri rw'urukundo rucana muri uwo mwijima w'urwango n'amacakubiri. Nka Kiliziya ni intambwe ikomeye. Ni ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda iteye intambwe yo gusabira umukristo kujya mu batagatifu. Ni intambwe yakiriwe neza n'umuryango w'abakristo Gatolika mu Rwanda. Umuhango nk'uyu nguyu ugiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda unyereka urukundo rw'Imana. Nkaba mbona ari ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ariko no ku banyarwanda twese muri rusange kuba tugiye kubona abavugizi b'abanyarwanda mu ijuru. Bwana Ngarambe François uri mu itsinda ryari rishinzwe gukusanya imibereho ya Rugamba Cyprien n'umufasha we ndetse n'abana babo bapfanye, avuga ko iki cyiciro cya mbere gisize Rugamba Cyprien n'umugore we bashyizwe mu rwego rw'abagaragu b'Imana. Rugamba Cyprien azwi cyane nk'umuhanzi w'umuhanga, yanagaragaye cyane mu bikorwa by'urukundo. Ari mu bashinze umuryango wa Communauté Dore Emmanuel mu mwaka w'1990 ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Umupadiri utashatse kuvuga amazina ye ariko uzi Rugamba cyane yasobanuye Radio Ijwi ry'Amerika ko n'umugore wa Rugamba Dafroza Mukansanga yaje gushinga ikigo cyitaga ku bana b'imfubyi n'inzererezi. N'ubu icyo kigo cyaracyakorera mu mujyi wa Kigali. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryabashije gukusanya nuko Rugamba n'umuryango we bishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 bari aho bari batuye mu mujyi wa Kigali. Abasabira Rugamba kujya mu rwego rw'abatagatifu basobanura impamvu bumva Rugamba yishwe. Uyu ni Ngarambe, umwe mu bari mu itsinda ryayoboye ubushakashatsi. Ikigaragara nuko baje kubica, ikibazo bamubajije ntabwo cyari cyakungura ubuhe bwoko cyangwa se muri iyo shyaka. Icyo bamubajije, Rugamba uracyari umukristo? Icyo kibazo cyo nyine kigaragaza impamvu aje kwicwa. None ukuvuga ko ubukristo bwa Rugamba bwari bwarabaye ikibazo mu bantu bashakaga kumwigarurira kubera ko atafatikaga, bakavuga ati se yatakariye he? Yatakariye mu isengesho, yatakariye mu bukristo. Nawe aravuga ati, bamubajije iki kibazo aravuga ati igihe cyose umwami yampamagarira namusanga mpamiriza, bijyana n'indirimbo ya mbere yari yitwa Umurage w'Intore, avuga ngo iryo juru ngijiremo mpamiriza. Ayo makuru mwayakuye ko baje bamubaza gutyo? Ni umuzamu bari kumwe bagiye gufungurira abasirikare. Nyuma y'iki cyiciro cya mbere gisojwe n'iri tsinda cy'ubushakashatsi, ibikorwa bizakurikira bizakorerwa ku cyicaro cya Papa i Vatican mu Butaliyani. Abakurikiranira hafi amateka ya Vatican bemeza ko iki gikorwa kimara imyaka myinshi. Twifashishije inyandiko icukumbuye yanditswe na Padiri Viateur Safari wo muri diocese ya Byumba mu mwaka w'2015, igaragaza inzira ndende inyurwamo kugira ngo umuntu asabirwe kwinjizwa mu rwego rw'abanyine n'abatagatifu. Muri iyi nyandiko igaragaza ko hagomba kubaho igenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa diocese. Ibiro bibishinzwe bigasuzuma ubwitonzi n'ubushishozi, amagambo n'inyandiko z'usaba, kandi hagashakishwa amakuru ku buzima bwa nyakwigendera. Ibyo birangiye bikemezwa ko ari ukuri, dosiye yashyikirizwaga Papa akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono. Hagakurikiraho isuzuma kuyobokamana, ubutwara, imico myiza, bikongera bikigwaho n'ibiro by'i Roma bibishinzwe. Hakemezwa bwa nyuma ibitangaza nibura 2. Kugeza muri iki gihe turimo, ibi nibyo bikurikizwa ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.